Shosho bafethu, welcome back to Speaker Nawe. I'm Silo Boteda DJ. So today bekithi nje ngifuna senze i-album review, i-album ekade iphume ngoDisemba ka-2024. Ngiyazi sekuyinto endala into yangonyaka ondlule but i-album isingihlaba umxhwele nami kulo nyaka. So ngithi ake ngithi ukushawa reverse ngibuyele emuva ngoba I think i-album ingabaphilisa abantu abaningi ababulele umgowo. So nami ngithe nje ngihlalele kulo nyaka nami ngiba nje lo mgowo wami. Ngalo ngizwe le album. Mangilo ngilalela ngayizwa ukuthi ayinonga ngathi yangena egazini. So namhlanje uSpeaker Nawe sifuna ukufisarisha nje umzukulu insizwa le kwaZulu Natal I think wasempangeni esigodini sakaceza la. So nje I think uqala kwami ukumuza umzukulu khona ingoma eyikhiphe ngo-2018 kwakuthiwa uMakabahle. So iyona ingoma nje yaba hit song yakhe wayeseyivukwane na but wathiwa again e-studio record ingoma yankulu and emva kwalokho khona i-album akayikhipha yabankulu kakhulu eyayibizwa isike Mabili Amagxoki. So from lapho ke nje into edele weyikhipha belokwe bemnotice abantu. So last year December qala uDisemba uthi ngoDisemba maningi amaskanda aphumile but nomzukulu oke waphonsa na isivivaneni because insizwa bezilwa ngempela lapho bekhishwa ngapha nangapha iviki neviki. So amanye ama-album asiphuthile la uSpeaker Nawe because bese kuphuma ama-album amaningi makule hlanje mhlawumbe bephuma ama-album awu4 amaskanda abantu abakhulu namanye kamavukana amaningi esingakwazanga uwakhetha. So lena nayo yaphuma ngoDisemba ibizwa ngehealing nje even ne-art cover yakhona ishayile i-photoshoot e-right. I-album nje uyabona ukuthi umzukulu no hayi umuntu osentweni iclean ngalendlela. So ngithema ngilale i-album yakhe I think umoya nje wale album wakhe ukhuluma ngayo healing because ngathi umuntu osanda kuphuma ku-break up ekade ise-fresh ngempela. So inhlungu nemjunju molela le album izona izinto zoqaphela. So i-album inengoma nje azikho ningakhulu za13 lo 13 tracks. So ngithe nje mangilalela ingoma ezingihlaba umxhwele izona lezi engizothi ukubheka kuzona ngixele kuzona kakhulu because ngeke ngikwazi ukumenshina one by one because of isikhathi ke nathi. So nje ingoma engizoqala ngayo okuyiyona i-album ebizwa ngayo healing. So le ngoma leyo isukhuluma ngomuntu okade ephuma ku-break up mhlawumbe usefuna ukuhlangana nabanye abantu balokhu bafuna umkhumbuze emuva bembuza lo muntu adedisa naye. Abanye bafuna ukuthi umuntu mhlawumbe ethe kade ephuma emjoleni engene komunye so uthi no abathi umnyaka kancane usahila so umjida inhliziyo isebomvu lapha igcwele igazi akafuni ukuya phambili usafuna ukuthi ehile and then maseyilile mhlawumbe engaqhubekela phambili. So yona ingoma engithe mangilalela yangithinta leyo because iyahambelana nalo moya wale album because bengisho ngathi le album inengoma eziningi ezumgogo kahle la. So I think umjida obuya ku-break up enzima na umzukulu. So uthe makhipha le album wayibhalela phansi uyazibaningi abantu abazorelease yona because umgogo ke hayi usigoyisa sibaningi but ka ngikho lapho ikhona enye album enye ingoma inone engilithande kakhulu. So le ngoma lena ithi angisenandaba noma akasenandaba. So leyo ngoma leyo ikhuluma ngala khona lolu thando lethu selubona njalo singaphela noma engayinini mhlawumbe ekseni uvuke wenza good morning ungaphendula mhlawumbe nasebusuku uze gcina kuwena usenda good night. So ukukhuluma ngaleyo ukuthi ukhona umjida akakasenandaba kahle le ngoma ibhalwe ngasesayidini umjida lo usukade ejwana nentombi mhlawumbe kade lo ehluphe egangela igcina isi-disconnected ingasenandaba nathi ukuthi ubuyile ebusuku noma hambi lophuza nabangani bakho ayisakhuza ayisasho lutho ayisabuzi lutho. So lapho kayi iswe sijampile ngempela swe singakhana noma engayinini. So ileyo ngoma ke leyo ingoma nje imnandi kakhulu ama-instrument akhona enye ingoma nje molela le album I think enye ingoma mhlawumbe nawe uzophuma nayo ngoba nami ngithe mangizwa athi no imnandi kakhulu but iziningi ezinye ingoma ikhona nenye i-alarm le ngoma I think ikhuluma ngomuntu oyi-ex lapha ukuthi yabo bengivusa uyena ekseni kumnandi kunjani manje usengalile sengisele ngedwa ekseni sengiyavukela i-alarm emayisekho yabo. So nje umjida uzwala ngathi umjida osola ukuthi mhlawumbe usandulahlelwe isithandwa sakhe ekade esithanda mhlawumbe akasiphathanga kahle sekhona but isithema singasekho kwaba khona lokhu sekukhona leso space akasifilayo. So lo ngoma le alarm enye nayo ngoba I think abantu abaningi isihleli vele enhlizweni yabo because album inenyanga ezintathu iphumile. So abantu abaningi sebezwile sebedlalile but khona ingoma enkulu ke ngifuna ukuza kuyona because le ngoma ithinta abantu abaningi khuluma ngama-ex ke le kusike ubasela ama-ex ngami. So leyo ngoma leyo iyona ngoma I think kule album iyona ngoma ethole attention eningi kakhulu because emotweni emateksini even nakuma-event le ngoma mangidlala ingoma zamaskandi namamix amaskandi ku-YouTube iyavela le ngoma lo. So leyo ngoma leyo ikhuluma ngokuthi ke kuyenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu eqomo utshethe uvukile kanti umuntu akaqomi ngoba ekuthanda mhlawumbe uqoma ngofuna ukubasela i-ex yakhe mhlawumbe asanda ukuhlukana naye yabo. So wena kahle nosuku umuntu obekiwe la uthi nje uzohila yena use-healing stage but ufuna ube khona le duze wakho. So now utshethe uvukile ngemama kanti imama alikho kuwena
mhlawumbe libasela usabelo walo lelahlukana na kwazi bani-ke. So leyo ngoma ikhuluma ngalokho ukuthi umuntu utshetshe uyakuthanda kanti akekho lapho ubasela ama-ex ngawe. So ingoma ene-message enkulu, imnandi kakhulu nami oyilalela. So abantu abaningi kuleyo ngoma kumele bethi ukuyi-repeat-a nje, bethi ukugxila yona, because into enzala abantu abaningi bakhona nje namanje abasemjoleni batshetshe izinto zihamba kahle kanti abekho lapho kuwena, babasela ama-ex abo ngapho. But-ke angifuni kube ngathi kwasho mina umzukulu oshoyo. So ikhona enye ingoma engizwile enoThibolo lo mjida lo osebenza kakhulu noKhuzani. Ayi akhuphuka kakhulu-ke laphana kwinsizwa kugaya ingoma bathi kudala sasibona. So leyo ngoma le ngithe mangilalela ngazi ukuthi angeke lo mjida lo I think useready ukhip album yakhe lo, because hayi uyakwazi ukubongelela le nsizwa lena iyagadla ngempela. So le nsizwa le noThibolo I think naye kumele engene e-studio record album manje, njengaloko eba mhlawumbe eba ngaphansi kwesithunzi sakhuzani, because I think uready umjida. I know mawumuza impela ehaya laphana uyazi ukuthi no le nsizwa iready, le nsizwa ungayikhipha nane-album ihaya kuphela engaculana nocula indlela ine-talent ngayo. So enye ingoma na I think abantu abaningi bazoqaphela mabelalela le album. Enye ingoma engithandile nayo isike ngewala, mase uba khona lo mntwana lo angazi ulondeka but uloku yavela kuma vocals amaningi abaculi bamaskandi. So khona enye ingoma abayenzile nayo engithandile, ngezwa ngawe la. So lo mntwana loyo nje I think uyayenza lento engasajwayelekile, sibona abantu besifazane bengena kumaskandi bengena kuma-features and benomzukulu, because umzukulu into engiphinde ngithande ngakho kuma-vocals, hayi umjida lo strong ngempela. So mayesematcha nale ntombazane lakhana beshaya le duet abayiyaphuma ngempela. Enye ingoma naye engithandile I think izu-2 ingoma abanazo ku-album, khona le isike ngezwa ngawe mesoba kwenziwa yini. So lezo ngoma zo-2 nje engiphuma nazo, bese uba yingoma ethi yini engaka. So leyo ngoma leyo enye ingoma nayo engithe ngilale album ngihlaba umxhwela. So I think angibala ama favorite time song ama-favorite time kule album ngabala leyo ngoma yini engaka, basela ama-ex ne-healing nje. So manje lezo ngoma ey'ntathu engizwa, but ziningi ezinye ezingihlaba umxhwele, but lezo ngoma I think ingoma engiloko ngifaka ku-repeat. So i-album nje mangathiwa ngiwu-rate as u-speaker now, I think ngingamnikeza umjida like u-9 out of 10. The reason engamnikeza u-10 out of 10 is because I think i-album yakhe inengoma ezincane kakhulu, at least maybe like 15 or 16 songs, but like u-13 ingoma I think ube nakho ukuvilapha, but i-production yakhona ihlangene kakhulu compared to lama-album akhe amadala. I think the album yakhe isiqu se-production ikuleyo level. So I think umjida nje i-brand yakhe yakhula kakhulu, even nakuma-performances laphana mayifika komaskandi umaskandi uMpucuko Festival, igama lakhe lihlezi liphuma phambili, because umjida nase-stage usenakho ukuthi mezo-perform e-stage abantu banikeza ivelo. Because ngiyakhumbula esaqala umzukulu ila abaculi bebeperforma kumnandi mabalalela eradweni noma ubabona ku-TV, but mase ubabona beperforma benakho ungabi nayo lento. But khona ama-performances engisanda kwabona I think uya-investa kakhulu e-stage. So nje umjida ngihappy kakhulu ngayo, and nane-age yakhe isamvumela. Another thing engifuna ukuyimenshina ngumzukulu, I think one day kusamele sinikeze mhlawumbe i-album engayona yamaskandi, because ithalente lakhe selike lavela nakwezinye ingoma la akazenza noSjava lakhe. Umjida uversatile, ngifuna usho njalo, because ikhona enye ingoma e-house engeke ngayizwe khona. So ngiyafisa ngelila ngathi ngayikhiphe mhlawumbe noma i-album i-afro pop kuphela, noma ibe khona kwingoma yamapiano, because unama-vocals. But nje i-album yakhe ngi-enjoy kakhulu, even though seku-late, but I think ngu-speaker nawe no akumele sindlulise umzukulu bafethu akayenza into yakhe. So nje so-speaker nawe sivala lapho, sekhona ku-YouTube si-speaker nawe, abantu be-add ukusubscribe laphana, sikhule ama-numbers. Sifuna nje abantu abawu-2000 ama-members bafethu, nisizame. So ku-Twitter sikhona @speaker nawe, Instagram sekhona nakhona si-speaker nawe, naku-Facebook ila sikhona kakhulu si-speaker nawe awe.